Uwizeye Enoch wamenyekanye nka Kagarara umaze iminsi ariko roza ku mbuga nkoranyambaga, ahanini bishingiye ku kuba yarahamagaye umunyamerika w'umucontent creator cyangwa se umwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga by'umwihariko mu mikino ngororamubiri, bakaba bamaze iminsi bazenguruka ibihugu bya Afurika ndetse bikaba byanarabaye n'akarusho bakajya mu gihugu cy'u Rwanda, aho n'ubundi uyu Kagarara yanahawe imodoka ndetse n'amafaranga arenga miliyoni 7, ubwo n'ibihumbi bisaga 5 by'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi wa none Ashton Hall w'umunyamerika ari kwerekwa ibikorwa bitandukanye ndetse n'ibikorwa remezo by'u Rwanda, ariko n'ubundi bishingiye ku muco w'igihugu cyacu. Uyu munsi wa none bari gutemberana ibice bitandukanye bigize igihugu cy'u Rwanda, yaba hano mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara zitandukanye z'igihugu. By'umwihariko berekeje ku rwibutso rwa Kigali ku Gisozi ahashyingwa imibiri y'ibihumbi n'ibihumbagiza by'abatutsi bajize uko bavutse mu mwaka w'1994. Basobanuriwe amateka atandukanye by'umwihariko yaranze igihugu cyacu muri iyo myaka irenga 32 ishize, banasobanurirwa n'ubundi uko byagiye bigenda ndetse berekwa n'ibindi bitandukanye n'ubundi bishingiye ku bukerarugendo ndetse no kutagoreka amateka, by'umwihariko bakahigerera bagasobanurirwa ibintu bitandukanye. Uyu munsi wa none Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu gusobanurira ba mukerarugendo bageze ku rwibutso rwa Kigali ku Gisozi amateka yaranze Jenoside yakorewe Abatutsi, akarengane kakorewe Abatutsi ndetse n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye biri muri uru rwibutso, aho n'ubundi berekwa n'ibikoresho byakoreshwaga mu bwicanyi, imyambaro yambarwaga ndetse n'ibindi bitandukanye, ndetse bakanamenya byimbitseho amateka y'u Rwanda. Bikaba biri no mu bintu bigira inyungu by'umwihariko mu bakoresha uru rwibutso, ariko bikanagira inyungu kuri Leta y'u Rwanda by'umwihariko kubera yuko igice cy'ubukerarugendo mu gusobanurira amateka bisiga insigamigani igira iti ntibikibagirane kandi ntibizongere bisubira ukundi, ndetse Leta y'u Rwanda igomeza ihanganye n'abagerageza gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi, yaba bakoresha imbuga nkoranyambaga ndetse n'ubundi buryo, ahanini n'ubundi ko ubifatiwemo ahanwa ndetse akanahanwa by'intangarugero. Imusa none Leta y'u Rwanda iri gushyira imbaraga mu guhashya ndetse no guca intege abagerageza kugoreka amateka, ahubwo igashyira imbaraga mu kubaka ibikorwa remezo bitandukanye birimo n'ubundi kubaka iyo mihanda, ibindi bitandukanye n'ubundi byerekeza ku nzibutso, kuvugurura inzibutso n'ibindi bitandukanye. Bikaba biri n'ubundi kugira ngo amateka adasibangana, kugira ngo n'urubyiruko rukiri rutoya nirumara gukura ibyabaye byongere bisubire ukundi. Nshuti bakunzi badasiba kubana natwe hano wisanze, nimba uri mushyashya ni Taifa Rwanda, icyo usabwa ni ukubana natwe ukadukurikirana umunsi kundi, ugakurikirana amakuru yacu. Njye nitwa Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde kandi ikomeze ibishimire. Ciao ciao.